Wala shtate maskwaya ababemba abagikika sana intana ico bashwaya kulo vyaba kulo vyabana kwayo kushenda Yesu kulingana nesho twakunda kwa ile newe menine pano chinalia ne wa Yesu kwa kufika kwamba tunachofuata unafika mona kwa isa kimudasha nomba hapo tutalanda mashwaya dionse tutataka kujua tuendelee mwai kwa alomba ke bamwenga ndo kulingana na manezo hapo twasanga batinde kwa mali wechapa cha wanino nganda yaba yamushiro emwaiso basumbula ishinalieno kwa ushikugwelelo twatotela bantu mwe bashimpile ichupo ushikugwelelo tulesekelela nokumona usuma bwa ichupo twatotela bantu mwe ushikugwelelo mwatisubinisha kuti ingasangala chapa twalika ama program yonse twala kwata pali inwenganda okupitila mwishinalieno yapale ni mfumo ni mwishinafili kwa Yesu Kristu umotwarombela no kutasha. Amen. Amen. Waisa mtasha na habili na wanachukua kutoka ibabani kutoka waisa mtasha bato watu lero amate beto yesa isafye mwe barume yeshira bamuchinji emi kadire iyo mwai kadira amale abantu balabate baba bayino kubana abantu bamayo bale ufwa wai na mfekoni akamuchiza kabale kalaba kamuna abantu baletira deti sebedenshi sele no mama mwangu no kuchinshi waisanga oyu mwishi lokwe bati ko tukonkele awe chishinga wa muchinshi alikuwa to muchinshi ke kundu kwasho
Awatapisha chibemba vanashira wama. Amwe imba.
Yesu tulatenda mako Emwe chiradira Yesu tatukana Emwe chiradira
Amai mone. Kumwele la mimi